Matthew riesak tayo. Jesus kachin ko pata olan chen pas sarawyo. Jesus kach kola sang ni chen pas sarawyo. Sabol me chon pata ko kayang mpe. Para en kasaleyang uyapen kan en chen paso. Masan yung rail. Yey, kumail ka tete mao me bukash koros. Kumail enese, pasoche chakay ban luwa dinantawe. Karusia ban rangkati. Apalakan o lokolokan. Ni kachtiyon komel peon nanan olip. Chon patako apachoto kaleplare re apacho wanong. Kum kachin masan yung kich an sauta me mepukach pan wiyawi. O kulelta kay me ban kasaleta an son omuy ban kachto o imun sampa. Jesus kachin sabang rail masani. Kumail masan o kalake, pues ementer kachawi kumail ti. Pues aranas chocha pan kota numari o intinta. Ngay me masayaw, o raban pichiyati me chocho. Kumail pan rongan mawan o kasayapen mawan kan. Ap kalake kumail salota. Pues me bukachutan pan buyawi, ap kaitekin imun sampamech. Sap pan uwang sap. Way pan mawan yung way. Wasakoros leg lapalap o rarar en sap pan buyawi. Ap mapukach koros raseng chepin metak en nechik. Aramasakan pan sali kumail ti o pan kumail la. Po kumail en lokolok o kamakamala. Chon way koros pan kailongkin kumail puek ngay. Ni ansawa mengater me pan kasela arposon. Ekay pan pangala ekay ora pan kailok penenan pungarain. Sokop likam chocho pan parata me pan kachaweti me chocho. Puek me suwet pan para lawasakan limbakan me chocho pan chikichikla. Ap me pan tatawrache lelni ime pan norla. O rangamawan wain coach pan lok seli wasakoros nin sampa pokatete en mie ong aranas koros. Amuri imun sampa ap pan koto. Sansal kan sinswat likamisik. Kumail pan kilang tuan sansal kan sinswat likamisiko mesokop Daniel ko patar. Epan uta nan wasa sarawyo. Memen me watak mech en weweki. Iraikan mekin mimisutia re en changalang peon nanakan. Aramas me mimi peon polanganimwe eteba kotiyang ale mekoch sang lale posolar anso. O me mimi nan sapwe eteba puroto ale luko tub nan imwe. Met pan apal ong li lasayanakan o menechik polelkan ni ansawo. Kumail pekren coach pa amail sabola enter uyawi ni anson pew teranen sapat. Pa apal en ni ansawo pan laut sang apal mekin uyawi sang mas koto lel mech. Pil socha me pan tuwa sang mech kola. Coach kachin kamelaular ranako. Ma socha kachin buyamech. Soche aranasamen pan pichla. Apoeki sabol me pilipil kan me epan kachin kamelaulau kilar ranako. Ma emen pan ntang kumail. Yech masayaw te yonen kach mo kumail ter kamelele. Pamasaya likamakay o sokop likamakay pan parata. Rapan wiyata kilel kapuryamay kay o manamana kay. Para en kalawekiti sabol men coach me bilipilkan ma kak parail. Kumail rong po iko patang kumailer mech mon pan wiyawi. Ma aramasakan panin tang kumail. Yech kach nan sapcheno kumail teba koyela. Temara inta yech kach wasarir en nan imach kumail teba kamelele. Ponein aramas pan kachto tuweche lial magunpir ni mesen lang apkin lelang ni katin lang.
Wasakis me man melamen kin miye, men pir me adan ki puldor kin pekon langye. Kachton nin aramas. Murin apal laut en rana ko, kachpin pan matang rochala. Maram sola pan linge. Usukan pan puputisang nanlang. Manaman en nan wewekan pan makitata sang nan tawarailkan. A ian sawa makilalanin aramas pan parata pan lang. O katautok kan koros en sampa pan sang niar pan kelang tuwanin aramas e pan kachkach koto pon topok en pan lang kan ni roson o lingaling lapalapye. Ngilen sawi laut eo a pan wiyawi. A e ap pan kachin paranela sabol mechon lang kan wasakoros en sampa sang nipalimese lel nipalikapi. Pore en kapokonepene sabol me pilipilkan. Patak sang chuka pikpoch. Imen kumaila nale patak eo sang ni chuka me atan kipik. Mat ran chuka pochech kin pion tupla. O mucharakla o chekan kin chapiata os ninrakan kumail kin eseke merak kerentor. Eri piltueche ma kumail pan kilang mapukach koros e wiyawi kumail pan eseke me ansau kerentor me enek chen chepta. Kumailanese po mapukach koros pan wiyawi mon irai koros me memeur ansawach ar pan mela. Nanlengo sampa pan sorala a ipatak kan soche pan sorala. Soche me ese rano o awaw. Atuen rano o ansawo. Soche emen me ese. Yat e pan leleto. O chon lang en nan lang kan. Pil sabol men same soche mangi. Same oche me mangi. Kachton nin aramas pan tuweche me wiyawiyer ni mwen no wow. Pwet nin tuwan aramas ako ar pereperen kam kamatup ni rano ko. Mon nolik lapalapo. All o li akan. Wiya popot lau lel ran menoa petolong nan warimo. Re ap sasair kinoliko. Elau kamopuiraila karusye. Ituan me pan wiyawi ni anso men aramas pan parato. Ni ansawa all riemen me pan wiya tatok nan sab. Emen rapan siksang a emen pan luweti. Li riemen me pan kapilpilawa. Emen rapan siksang a emen pan luweti. Kumail masamasan po kumail se seran me amail kauna pan kachto. Kumail anese po makaunen penine eo pan ese anso te awa melibrap emen pan koton brap nan imwe esoche pan mirla. Po e pan pepet o masamasan po librapo te koto wet pesang imweo. Yei mekumail en pil ononop anso koros ponein aramas pan kachto ni awa mekumail pan sasairki. Papa lalapochmen te papa salalapochmen. Yiston papa mekumail lemeleme me utan lalapochong e kaun o lalakong. Yei me e kaun kasapultanger ton papa chekan. Po en kin ne kong rai kanarai kisin monge anso mekoneng. Met pai papa meno me e kaun pan kin tiar e wiyamech ni e kin parato ni imwe. Kumailanese po kaun menech pan kasapulta papa menech po en kaunta e tupsokan koros. Ama papa suat men e pan meng lalki e kaun pan pant en purato. E ap pan chapiata kame yang papa chekan. O pacheng mekapeten mengekan o mekamam sakaukan. Kauno ap pan purato euran me papau soche lemeleme o anso me esese. E ap pan pelepeseng o kachorelang ren me malaunkan. Wasa e pan seng ye o ngikan checherak.